Selam aleykum, hayırlı akşamlar. Bugün oktyabrning 14-ı ve Kırım işgalinin 595. günü. Efirde Zaman ve studiyada Yelezeniydin çalışmakta. Kırımda 2014 senesi fevralning 26-sında olup geçken mitingning iştirakçıları siyasi takiplerge uğramağa devam etti. O vakit Kırım tatarlar bu kunge Ukrayna'nın müstakilligini saklap kaldırdılar. Yerli parlamentning yanında toplaşkan binlerce insanlar Kırım Yukarı Şurası'na Rusya koşulması referendum hakkında kararını kabul etmege keder ettiler. Bugün Ahmetjit'nin Kiev mahkemesinde Ali Hasanov'ның cinayi işi boyunca mahkeme oturuşu ötkerildi. Onu kütlevi tertipsizlikte iştirak etkeninde kabatlaylar. Ali Hasanov aprelning 16-sından hapiste buluna. Onu sakat babası ve 4 balası var. En küçüğüne 1 ay olmadı. Mahkeme çıkargan kararına göre Ali Hasanov'ның hapiste tutuv müddetini noyabrning 19-na kadar devam ettiler. Нас уведомили об окончании предварительного расследования и предъявления материалов уголовного дела для ознакомления. И, то есть, продлевают стражу в связи с тем, что необходим срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Детям просто тяжело с детьми, объяснить тяжело детям просто. Почему они не видят отца? Ermeni bazarda ise 2014 senesi mayısının 3'ünde olup geçken vakalarının bağlı Tahir Smedlyaev ve Edem Osmanov'ның cinayi işleri boyunca mahkemesi oktyabrning 27-sine demişti. Geçken sene Kırım tatarlar sınırını geçip milli liderimiz Mustafa Cemilevni yarım adama kırgızmege hareketler yapkan ediler. Сегодня уже суд принял решение доставить приводом свидетеля. Потому что этот работник правоохранительных органов, не знаю, как-то им можно, наверное, столько игнорировать решение суда. Наверное, собирают еще какие-то материалы, да, еще что-то. Потому что мы же прекрасно знаем, что и дело 3 мая, и дело 26 февраля – это за уши притянутые судебные дела. Kırım Reali bildirgenine göre Rusya politsiya xadimleri Taras Shevchenko'nun heykelini rahat kaldırdılar. Sabah Kabzar'ның heykelinin etrafında toplaştılar. Kırım işgali zamanında bu yer Rusya zaptının razı olmağanın temsili oldu. Gece Ukrayna tarafdarları, Ukrayna himayecileri ve UPA'nın konu şerefine bu abidege çiçekler koydular. Polis ve FSB xadimleri ketkenden son insanlar heykelge skoçnen sarı ve mavi karanfillerini tutturdular. Avrupa Birliği'nde Rusya'ya karşı sanksiyalardan vazgeçmege düşünmeyler. Radyo Svoboda'ga berilgen intervyuda Avrupa deputatı Rebecca Harms aydınlattı. Onun fikrine göre şimdi kullanılgan sanksiyalarını Donbas agresiyası sebebi dair Minsk anlaşmalarının bütünlüğü tamamlaganca yumuşatmağa mümkün değil. Bu sene iyul ayında Avrupa Birleşmesi Rusya'ya işgal sebebinden başlagan iktisadiyat sanksiyalarını devam ettirdi. Зараз немає мови про те, щоб зняти санкції, запроваджені через Крим. Коли кажуть про послаблення чи зміну санкцій, це стосується економічних санкцій, запроваджених через війну на Донбасі. Крим – це окреме питання. У питанні Донбасу ми маємо санкції, робимо дипломатичні зусилля, маємо мінські угоди. Ми таким чином намагаємося, і я зараховую себе до тих європейців, які намагаються зробити все для того, щоб покласти край людським смертям. Але водночас дати зрозуміти, що немає воєнного вирішення цього питання. Kırım'ның Kamachava devam etti. Aktivistler Kherson vilayetining 3 keçif noktalarında yüklerini keçirilmegenleri ne bugün 25 gün oldu. Sentyabrning 20'den başla blokada iştirakçıları özgür batalyonlarının ticaretini toxtattılar. Ukrayna parlamenti Kırım'ның azat iktisadiyat zonası hakkında kanununu bugünge kadar lahu etmedi. Kırım blokadasında iştirak etken batalyon azalары ve aktivistler yerleşken bazalarda sabadan toplaşıp oldu ve bunun beraber papaz da dua merasimlerini geçirdi. 14 жовтня для християн, для українців це велике свято, День Покрови Божої Матері. Для військових це особливе свято, тому що вважається, що Покрова Божа Матір є захисницею усіх воїнів. Тобто для нас, як для людей, які воюють, це, можна сказати, наше свято. Воно має дуже давню традицію
І прийнято вважати, що 14 жовтня це є днем козацтва, днем заснування УПА. Сьогодні у нас був святкова служба, молебень був. Ось сьогодні я маю надію, що буде святкова вечеря, принаймні нам так проанонсували. Сыңыр кечтлеріне байрам мунасабетінен волонтерлар да келді. Олар аскерлер үшін интернатта болынған балалар өз қолынен япқан бақшыш ве татылықларына кетірділер. Просто мы приехали, как громадяне Украины, поддержать крымско-татарский народ. Дети неделю готовились к этой акции, то есть собрали плакаты, флаг, открытки, рисунки, выпечку, немножко медпрепаратов, сладостей, чая. Здесь пожелания солдатам, крымско-татарскому народу, потому что мы с вами с 2014 года, с первой акции, когда женщины перекрывали трассу, 7 марта была акция «Женщины за мир без войны». Қырым блокадасында иштирак еткен активистлер де мемлекетні мудафа еткен аскерлер үшін бақшышлар азырладылар. Олар епнен аскерлер үшін белезліклер тоқтылар. Еминлер айны олар қиын вақытта ярдым ете біле. Браслеты из паракорда, как браслеты выживания. Туда вплетают леску, крючки, огниво, потом мешковинный кусочек. Вот. И на разрыв это стропа парашютная, паракорд 550. Она идет 550 килограмм на разрыв. То есть человек может вытянуть себя, карабином может где-то что-то прицепить, там обмотать же тот же ножик к дереву, ну, к какому-то древу будет уже копье. Қадынлар есе блокада иштиракчыларына байрам емегінен сыйладылар. Кундуз қатламалар қавырдылар, ақшамға есе пиляв азырладылар. Сегодня делаем котлама, это крымско-татарские пышки, затем сделаем пирожки украинские с картошкой и, как мы хотели еще что сделать сегодня? И хаурма с курицей. Вот, так что у нас сегодня праздничный обед и ужин. Сыңыр кечтлерінде ел біраз тынчланды. Акция иштиракчылары блокпост ве штабыны абаданлаштыралар. Штаб ве емекхане деварларында Қырым-татар ве Украин милли қарамаларының ресімлеріні асалар. Вот мы повесили портрет Намана Челебичихана. Сейчас готовим рядом же на блокпост то же самое повесить портрет Степана Бендеры, Намана Челебичихана. Что мы здесь вместе, украинский и крымско-татарский народ, все вместе. Отсюда начинается первый шаг к свободе Украины и Крыма. Бұне берабер активистлер бүгін Чанғарның ең yüksek мобиль ақ көлесіне шығып, Қырым-татар ве Украин байрақларына тікледілер. Шу байрақларына ем блокпостлардан, ем де Қырым сыңырындан көрмек мүмкіндір. Шевкет Аматулаев, Алим Абдулхаиров, Асан Эминов, Олег Казыкин, Заман, АТР. Сарыш гүмрікчі милиция хадимлеріне қаршы. Бұл геже Херсон вилаятының Каховка гүмрігінің ребері пешінден ақиқи қуваланма алды. О милиция хадимлерінден қачмаға арекет етті, ама гүмрікчіні яқаладылар. Бұл ақта тәвсилетліже бізім мұхберлеріміз білелер. Hyundai арабасыны кечіш ноқтасында геже правый сектор активистлері ве милиция хадимлері тоқтаттылар. Араба Қырым меморий сыңыр тарафындан келеді. Блокада иштиракчылары спирт қоқысыны дуйдылар. Он сказал, что его зовут Сергей, что он начальник таможни. Больше информации не давал. Машинаның айдавчысы Украин услепте киінген. Камераны көргенінен сақлана ве машинаның пенжерелеріні қапата. Я говорю, стекло не трогаем. Представьтесь, пожалуйста. Стекло не трогаем, хорошо? Представьтесь, пожалуйста. Спасибо. Милиция хадимлердің машинасыны көргенінен есе асылда сақланмаға қарар берді. Давай, догоняй! Қачақ ұзаққа кетіп оламады. Бірқач километрден милиция хадимлері оны яқаладылар. Айтқанларына көре бір сәтте 200 километр сүриятнен кетеді. Сарғошлық әлеметлері олған айдавжыны тәшкермек үшін Генический район хастаханесіне алып кетмеге қарар берділер. Можно как-то камеру свет выключить. Тіпи тәшкерюв қапалы қапылар ве телекамераларсыз кечті. Двери откройте, пожалуйста. Қачақ енді кем олғаныны ве қайда çalışқаныны аңлатты. Где кем работает? Я? Исполняю обязанности начальника таможенного поста.
Мытного поста Каховка, запятая, Херсонская мытница, Херсонская с большой буквы, мытница, ДФС, 3 буквы, большой буквы. Державная фискальная служба Украины. Фамилия, имя, отчество, Степовый Микола Петрович. Айдавчы есе ичкі ичмегенini iddia etti. А что пил сегодня? Из жидкости? Ну да. Ну, компот пил. То есть, смысл алкоголь вы не пили? Алкоголь нет. Алкотестер есе башка нетижені көстерді. Бірінші кере 2,22 промил, екінші кере есе яны 15 дақадан сон көстергіч да юкселді. Мусади етілген норма 0,2 промил. Тіби тешкерев көстергеніне көре айдавчының сарғошлық дәрежесі мусади етілген қайделерден 15 кере да юксек. Вы с заключением согласны, нет? С первоначальным, да. С первоначальным, да. С каким? Вот, который вот... Ну да. Алкогольное опьянение, что первое, что второе. Одно и то же. Я с первоначальным, да. Ну первоначально 2,22 вот записал. Тут заключение, алкогольное опьянение. Ну это подпишу, конечно. Вы понимаете, что людей чуть не задавили? Понимаете? Нет, люди под машину заходили. Так они же вас остановили, это пост был. Двери освободите, пожалуйста. Милиция хадимлері Каховка Гумрюк постының сарғош башлығына КОАП 130 мақале бойынша мемори протокол тізділер. Машинасыны есе штраф мейданчығына алып кеттілер. Сонке қарарны енді махкеме чықарajak. Либо же арест, либо лишение водительского удостоверения. Ну а штраф, какую сумму ареста, на какой срок? 3400. Арест 7 или 15 суток, вот это я сказать не могу. А лишение прав На год. Айдавчы ос сарғош алыны ве блокада iştirakçilerine yapқан басуыны аңлатмады. Блокада активистлері ариза азырлайлар. Гумрюк хизметлерінің хадимыны блокпостан активистлеріні басқаны үшін жинай іш бойынша ярғаланмасыны талап етелер. Гульсум Халилова, Шевкет Наматулаев, Алим Абдулхаиров, Асан Аминов, Олег Казыкин, Заман, АТР. Украина тыш разведкасы хызметінің ребері и ханетчілер сайысыны илян етті. Виктор Гвоздь Қырымны мисал оларақ кетірді. Жансузларының чоқысы Украинаға берілген антларыны иханет етіп, Ярамаданы Киевнің эміріне рахмен терк етмеділер. Верусия тарафына кечтілер. Тільки невеликий приклад приведу по Криму. Я очолив розвідку, коли Крим вже був окупований. Тільки 13% особового складу розвідки вийшло з Криму. Вам пояснювати більш нічого не потрібно. Всі інші залишились на тій стороні. Про Донецьк, Луганськ говорити не буду. Оксфорд University Press Британ нешрияты яңы 2016 сенелік дүния харитасыны нешір етті. Бұл хаберні Facebook сайфесінде Бүйік Британиядагы Украина елчілігі илан етті. Украина елчілігі Британия нешриятыны харитасыны түзетмеге исрарнен тевсие еті, чөнки бұл хата Оксфорд University Press'ны масхара ете білер. Яқынларда Ларус адлы Френк нешриятында айны шекілде дүния харитасында Қырымны Украинадан айырды. Анкара фажиасында қабатлы олған террористлерінің излері Сүриеге алып бара. Бұл ақта Түркия президенті Эрдоган білдіре. Бұл теракт дүнияда сентябрінің 11-де Америкада yüz берген терактының фажиасын дережесінен қияслай. Анкара фажиасында қабатлы олған террористлерінің излері Сүриеге алып бара. Түркия президенті Эрдоган мақсус қызметлерінің тарафындан берілген есабатларын айсысланып, Сүрия арбейлерінің патлавларға алақасы олғанны білдіре. Түркия ички ишлер назірлігі есе Анкара полициясының рейсі телекесізлік веразведка башлықларыны вазифесінден бошатқанлары ақында хабер етелер. Бүгін Эрдоган фажия олып кечкен ерні зиярет етті. Бұл күнлері Стамбул акимиеті теракт құрбанлары қатырасына бағышланған митингіні ясақ етті. Полиция хадимлері Зенат бірлігі ве жемат ешкілетларының маршыны блок еттілер. Акция чатышмаларға чеверілді.
Поліція за наказом згори влаштовує облави на страйкувальників. Навіть 4 людини не можуть зібратися, аби вшанувати жертву теракту. Лише одній людині дозволено це робити. Анкара шерінде де акцияны кечірмеге бермеділер. Полиция хадимлері мұхалифет нумайышыны дағытты. Оларны фаджия олып кечкен ерге де ебермеділер. İnsanlar наразылық білдірмек үшін елларны блок еттілер. Октябрьнің 10-ында Анкараның демір yol бинасының янында екі күчлі патлав yüz берді. Теракт нәтижесінде 100-ден зияде инсан әлек олды, 200-ден зияде яраланды. Бүгінге қадар жұма ертесі олған ұжум üçün қабатыны іч бір кімсе өзіне алмай. Наталка Калинка, Лилия Зенедин, Заман АТР. Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев Украина милли қараманы нишанының сайыбы олды. Бұл мүкафатны Мустафа Джемилев Гурджистан сабық президенті ве Одесса вилаятының губернаторы елінден алды. Судақтаки Халиловлар қорантасында бұйық байрам. Эльвир ве Эльвира ана баба олдылар. Сағлам әке қызчық ве оғланчық қоранта қуванчыны арттырдылар. Біздің мұхбірлеріміз бұл әлені зәрет еттілер. Софие, Эдие ве Эмир. Бұке бадыларыны Эльвир ве Эльвира өз балачықлар үшін сечтілер. Чоқ балылы ана өзіне келген вақытта яны доғанлар татлы юқлайлар. Хорошо себя чувствую, отхожу от наркоза потихонечку. Ощущения разные вообще. Радость. Неожиданно, да, что тройня будет вообще. Да, до сегодняшнего дня не верилось вообще. Ни отцу, ни мне. Экемлернің білдіргенне көре уч баланы ташымақ пек ағыр. Юклілік чок түлікелернен бағлы. Бұна бақмадан Халиловларның болычықлары сағылам доғды. Бірден уч бала серек дүнияға келе. Эльвир ве Эльвираның туғаныларында бірден 2 бала доған еді. Ама олар өз әйледе бұл кебі вақияны ичбеклемеділер. Как узнали, сразу такие, ничего себе так. В шоке были все. Ощущения, мы очень счастливы. Вот. Вы, очень ждали этого момента. Хочу поблагодарить, очень благодарный Симферопольскому перинатальному центру. Бүгін дүнияға келген уч балачықтан ғайры Халиловлар әлесінде да бір оғлан бар. Амма әле тоқтамаға істемей. Бабаның сөзлеріне көре, Аллахда чоқ бала йолласа, олар пек қуанырлар. Бүгінге бұ эпсы хаберлер яйнымызны крымский репортер девам етежек. Сағлықнен қалыңыз ве атырелі олыңыз.